TikToka. Moj bi živo propast bio kad ne bi imala auto i cigare. I kava treće, to troje na prvom mjestu. To mi je prvo kad sjednem u auto, zapal cigaru. Nije vožnja bez cigare. Ja vozim Golfa Keca. On je prešao do sad preko 1 000 000. Jer ima 20 godina, meni kilometar sajla ne radi. A znači svaki je dan auto u pokretu i gdje sam god išla sam s njim. Ovo auto nam je puno pomoglo da kuću napravimo. Jer u njemu sam sve dogonila, od elementa, cigle, cimenta. Sve što mi je trebalo u njega biti natovarila i dovezla. Ne, nije on loš vozač, on je dobar vozač, ali ja ne dam da vele moj auto iko vozi. Ja sam najsigurnija kad ja vozim. I on ima svoje, ja svoje i... A nas su stari učili auto i ženu ne daj nikome. U nas je sve dogovor, ako treba negdje nešto ići, bilo šta. Pa dobro, ja ga operem, čistim i to, usisavam i to. A što se tiče motorke, muž to sve. Slušaj, svaki održavanje, što se tiče redovno promijeni mulje, zupčasti, naftni filter, uljni filter promijeni. Šta ću pomislit? Ne znam. Neće Golfa Keca niko. Zato je ono na današnje vrijeme najbolje njega i voziti. Neće ga niko ukrasti. Neće niko ništa.